Welcome kabsat, adda aramid ti pusum kengkwana, titi masakbayan Ilocano radio drama. Daytoy titi masakbayan, pagnay dagiti kwento nga agtignay ti pusum. Comment mo dito'y baba. Tapno saan amat naglaeng ti istorya mo. Ti episode ita, mabalin nga ti may sakada kayo ti mapagsaritaan. Ti Masakbayan. Bakit? Apay nga takas to iti marikrik-nak. Kaslag kakapsutak kan maulawak. Ay kat gagangay matan at hilumakay si Kamot. Saan bakit? Sa bali at talaga. Itala makariknak iti kastoy. Iyan na nabla dayta. Madamdama mapukaw tumatla ang dayta. Ay danag mo na ya. Ay, Nanang! Inak makitsenda. Ang mga noda pagatang yun yung tsendaan. Ay, hanya nga tayo nga agpay so ti pagatang ka o. Nay, tatang. Apaya, kasta ti lang ayo. Aguray kayo. Anya ka diti mapaspasamak kada kayo. Madi nga mintirik na kanak. Medyo maulawakan. Kaslag pipiikal ti kanigid apasit ti bagek. Ha? Ala tatang, ang mga nonyamot daytan. Tinasayaat, ipanda kayo laangan iji ospital. Ay, yalakat adanag mo na si Kalma. Gagangay laang dayta amarik na ti lumakay. Nanang, saan? Nasgan ang maipan ni tatang iji ospital. Nang runakat ko na nang agpipikalan ti kanigid apasat ti bagina. Anya ka no ti sakit ko ako na ti doktor. Tatang, nagngato ti blood pressure yo. Naimbaglaangan ta na ipan kayo adagos di ti ospital. Ay, kasta aya. Isumot lagayam asabali ti mariknak. Kan italang anak kariknak iti kastoy anak ko. Masapol ka no ang makonfine kayo, tatang. Tapno maobserbaran kayo. Ay, naimbaglaangan takas nilaang tinapasamak kada kayo. Anak ko. Masapol ang may pakaamok daytoy ka ni Manong. Ay, saanan anak? Tapno saan nagdandanag di kabsat mo? Ang mga numakumi-kumi ti trabaho na. Ay, sana mabalin, tatang. Kanayon nga ibilin ni Manong tunggal umawag. Nga ipakaamok kan kwa na anyaman ti mapasamak dito ayan tayo. Nang runa ka no ti may papankada kayo kun ni Nanang. Anak. Sigurado akaungot nak dayjay. No jak ipakaamukan kwa na ana ospital kayo. Hello, Manong. Naimbag man tayo mawag ka din ko. Kumusta kayon? Dananang katatangay. Isong arod nga imawagak, Manong. Ta ipakaamukan ka na ospital ni tatang. Anya? Apay? Anya tinapasamak ka ni tatang? Naulaw, Manong. Kan nagpipikil ti kanigid apas ti bagina. Nagngato gayam ti blood pressure na. Imbaglaangan, tanayra na napanak inje balay. Kat nakitak ti kasasaad ni tatang. Kat ni nanang ngay? Di nantupay kaya't apaipan ni tatang itay dito ospital. Gagangay lakano amarik na dayta ni tatang talumakayon. Ngam impilit ko Anya lakit ni nanangan aya? Ala, makaamu ka pa ilakan ni tatang adin ko Taglibak iti trabaho, taagawid Uwan, Manong, di kagdanag. Siyak ti makaamok ni tatang. Saan abale tamatamtamingan dito ospital.
Nay, apay asiksik ka asimbang pat. Ayan ngay ni tatang mo. Na-confine ni tatang nanang. Umayak lamang nga kadagiti kasapulan na di ospital. Ha? Na-confine? Nay, apay ngay ngayon tulok mo. Awan mo ti sakit ni tatang mo. Nakapigpig sa naggapo dito'y balay. Nanang, nangato ti blood pressure ni tatang. Naimbagkit di atakas di la tinapasamak kan kuana. Kan naimbag ta na itaray adago si di ospital. Hay, adula amin. Nagpariseta kayo lakuman iti agas na tainyawid mo. Paggastusan la tab uspi-ospital nga ibagbagam. Nanang, masapol ang makonfine tapno maobserbaran da ni tatang. Anya ti pagdanagan nyo kat adamot kwartayo ang mabusbos. Adamot pensyon ni tatang. Rumbang laang nga agpaay para kan kuana da dya kwarta. Kat, ibusan na ti kwarta na iti ospital, kasta ti kaya tiyo mapasamak. Kasanon gay, ti pagbiag may, nubusbusan nyo mo't aminan iti ospital. Napatag-unay kankwana ti kwarta. Numabalin, idulin na amin a pensyon ni tatang. Nam itiday di agundaway, saan mi nga intulok nga agkabsat at inami ti matungpal ti pagayatan na, asaanan ang makonfine ni tatang, taasikaswen na lakanon ijibalay. Gapo nga rod tanay pa-confine ko ni tatang, kastaunay arurud ni nanang. Kat di na pulos pinasyar, wano binisita ni tatang, ijay ospital. Talaga kadiasan ng imay ni nanang dito ospital, ading ko? Saan nga rod manong? Makaungat. Apay ka nga intulok ko ang makonfine ni tatang. Anyamat ni nanangan. Manong, apay nga takas dito ugali ni nanang. Kasla di napatpat gan ni tatang. Awan pa'y nakita ka pa nagdanag na itinapasamak ka ni tatang. Puro kwarta tinapatag kan kwa na. Ading ko. Sayang ka no ti mabusbos. Ado mo ti kwartada. Apay nga takas di ti kapanunutan na. Diyak man na mo ading. Ngamday tamot tinapaliw ko kaninanang. Dandan hindi pa may gaman ni tatang ti pensyon na. Imbagam ko nga umay namot pasyaran ni tatang dito ospital. Tapno saan tong agbalaw ni tatang, nga apay adi sumarsarong karninanang. Imbagak mo't manong. Awan ka no ti agbantay di balay. Ni, anya ko matipagdanagan na ngay, kat adamot daan ti ilang akaaruba tayo. Imposible mo't adi da bantayan di balay Bayamon manong no di na kayat. Alangan mo't apiliton ta. Syaklatan timang bantay ka ni tatang dito ospital. Kumusta nga iti amayaw? Medyo nasayaat mo tananang. Urayan milaangan ti resulta dagiti test anay sayangkat kan kuana. No okay dagiti results, mabalin minton nga iyawid. Kan kayat mo tan ni tatang ti agawid. Masikuran ka no ni di ospital. Kan may sa, di na kayo mutla ka no maurayan amang sarungkar kan kuana. Ay, kudak tumot ngamin kada kayo nga okay laang ti amayaw. Napilit kayong tumot ngamin amay ospital. Anya nga ita, di masikuran mo't laang ijay. Nasaysaya at mo't laang ana ospital nanang, tapno masigod ti sakit na. Talaga ka di adi yung mapansarong karan ni tatang iji ospital?
Birbirukon na kayo. Ay, urayak latan dito balay. Sigurado ang makaawid kayo matlaangan ton bigat. Ibagayo ijay doktor. Dito'y labalayan ngagpalaing ti amayaw. Sapay la ko mga rod tamayat ti resulta dagiti test na. Tapno makaawid kamin kada tatang. Mayat ti resulta dagiti test yo. Mabalin tayo kanon ti agawid kung na ti doktor yo. Nasaya at nga rod ano kasta anak ko. Takaasim at ti inayong awan kadwa na balay. Kasta lang arudan tinapasama kada kayo. Ni pailananang ti pampanunutan nyo. Di na kayon to pa'y sinarungkaran dito ospital. Awan ngamin ti mabati balay anak. Maawatan nyo kumati inayaw. Sana balay tanaimbagak mutlan. Biliba ka talaga kada kayo tatang. Talaga nalabas ti panagayatyo kan ni nanang. Uray ado ti pagkurkurangan na kada kayo. Gapo ta iso ti inayaw anak ko. Iso nga ipatpatag ko unay-unay ni nanang yaw. Naggasat at talaga ni nanang kada kayo tatang. Ngam, nagasgasat kami kan ni manong. Tada kayo tinagbalin nga amami. Hello, Manong. Hello, Ading. Kumusta ni Tatang? Inaldaw ka di mo't lamapan mo ita sarsarungkaran? Unmat, Manong. Ngam, adamadmadlaw ko. Kasla maumuman ni nanang ang mga asikaso ko ni Tatang. Pagkunam mo, Ading. Namin ano anasang putak, asaan pa'y anangan ni Tatang. Kat kumporminter aramidon ni nanang. Anya? Anya launay na ito pubraan ni nanang. Ni Tatang kumaatirumbang asikaswan na. Tatraidor ti sakit ni Tatang. Amo na mo't dayjay, Manong. Jakman amo kun ni nanang. Kasla awan patag ni Tatang kun kuana. Basta di mo sardayan na mapansarungkaran ida tapno mamonitor mo ni Tatang. No saan na maaramid ni nanang dagiti pagrebangan na ni Tatang. Datan nga agkabsat ti mga ramid, ading ko. Di kagdanag, Manong. Siyak ti makam mo iti amin. Lasod ti may sa Domingo apan naka-ospital ni Tatang, siyak tinangbanbantay kan kwa na manang. Gapu ta sa anapulos asinarungkaran ni nanang ti amak iji ospital. Kaasi ti apo nakalasat ti amak iti paggad kat naiyawid mi manang. Ngam apagamuta yumat at traidor tinagbalin asakit ti amak. Iso arumbang amataming iti husto. Ado dagiti gundaway amapan panagnakak asaan ama asasikaso iti husto ti inak ni Tatang. No pay kasta, nagtalag kami latta iti kabsat ko. Aginggang ada napasamak adi mi pulos ni namnama. Apay kaslawan ni nanang dito'y balay. Sa dino nga tinapanan na. Dandanin pangal daw. Asino nga iti kadwa ni Tatang dito eh. Tinasayaat, mapanaklangan iti silid da Tatang. Saan mo't siguro ang nakaturog taldawan.
Tatang! Adaak! Tatang! Naimas samot iturog na kataldawan. Tatang! Ha? Aapay nga eh. Aapay akaslasan nga gang angas ni Tatang. Tatang! Tatang! Diyos ko! Natayan ni Tatang! Manong, agyaman kami kan ka. Naimbaglaangan tadagayam nagatang mo apakaitabunan ni Tatang. Iti may sa Memorial Park dito'y lugaryo. Talaga nga inarantak day ta ading ko. Tapno na dumtong ti kastya gundaway. Nakasagaan na tayo. Nanang, kaya't ko kumakabayatan na saan pa analpas ti pasyam day di Tatang. Agyan kayo pa'y lang diti balay. Tapno makay na nakayumat. Kalpasan ti manual daw apuyat, gapoy ti pan nakalamay day di Tatang. Do kayat ni Alma ti agbate, di sige ay. Ngamdo siyak, agawid ako, taado pa'y tinaskan nga si Kaswak. Ay kanwan kayam, itadyo kanyak di original akopya ti death certificate ti amayaw. Nanang? Anyan, Nanang? Talaga ka di nga awan patagkada kayo ni Tatang? Ti kadila ang kwarta tinapatagkada kayo? Pimusay ni Tatang nga awan kayo iti danana. Gaputa pinanawan nyo. Binaybayan nyo. Itatakay tabtabon kan kuana. Pumanaw kayon. Gapulang kadag iti benepisyo maalayo. Itataawanan ni Tatang. Nagturad ka na mangisawang kanyak iti kasta si Kaalma. Gaputay so ti agdadata kinapudno, Nanang. Oray ka ano man. Di mi pulos na rik na nga impatagyo day di Tatang. Tila ang kwarta na tinapatag kada kayo. Amo ni Tatang amin dagita. Ngamgapoy tinalao sa panang ipatag na kada kayo. Iso nga inananusan na ti kasta kababalin nyo. Nagawan ka't ababain mo na babae. Husto ko man. Ading, bayaan mo na niya ti kayat ni Nanang. Sige, Nanang. No day tati makaparagsak kada kayo. Aramidan nyo. Talagang awan tinapatag ka ni Nanang. No sana puro kwarta manong. Di pa'y nagyaman kan kay ti panakaitabon ni Tatang. Di na pa'y pulos dinamag naman o tinagastos mo. Bayaan mo na, Ading. Talaga kastan ti kababalin ni Nanang. Nagsakit ni kasta may matmatangan tayo tamanong. Nagsingbot ni Tatang.
No apay nga isupay ti mo na pimusay. Nagsakit tinakam ko itar aramidan ni nanang. Alma, ading ko. Itaakla na kapuot iti nakas kan kwa na. Puro material abanag tinapatag kan kwa na. Di na pa'y pulos rinik na ti panakatay day di tatang. Ading, Naggasat ni nanang. Gaputan na laos di pa nang ipatag ni tatang kan kwa na. Nagdakdal pa ti kwarta nga imbate na kan ni nanang. Pati pensyon na ni nanang timang sublat. pamanaknak day ta. At talaga na laos ti panangin patag ni tatang kankwana. Katsapay la kumaadin ko. Tadumtang tumod lang ti aldaw. Ama ka amiris mo't lang ti inata. Talaga saan apulo sa nagbaliw ni nanang. Tinasakit. Pati da kami ni Manong. Pagsususpetsyan na nangalay ti kwarta ni tatang. Idin to tapati abuloy idi day di tatang. Saan mi anak kita? Ultimo listaan. Di kami pa'y nakapagyaman kadagiti nang tad iti tulong. Idi nakamasayag day di tatang. Hanya nga ta klase ti panagpampanunot ti adda ni nanang. Kaslawan to ti masapul na kada kami nga anak na. Kan amo day di tatang. Ultimo sentimo saan kami adimaw dawat iti kwartana. Mapmapan amin ka ni nanang. Saan akas kadagiti daduma. Ano dumtang ti pensyon ti amada. Mawarasan ultimo dagiti anak da. Ngam ni nanang, talaga na imot. Ultimo apo na, di na pa'y mapurwakan. Ay, Diyos ko, sikan ti makamu iti inami. Saan mi mo ta mabalin aguraan, gaputa inami kat ngarod. Ngam sapay kumata saan to adumtang ti aldaw. Akasapulan na kaminto nga anak na amang taripato kan kwa na. Sapay ko mataag na nayon anasalunat. Diyos ko. Hello, Manong. Ading ko, kumusta kan? Kan kumusta mat ni nanang? Awan nagbaliwan na, Manong. Kaslaki maro pa itatisaan anasaya at akababalin na. Anya ti kahit masawa na ding. Kat no ibagbaga dagiti kalugaran tayo. Nga iwarwaras kano ni nanang. Nga ado kano ti kwarta ni tata nga inalata. Pati kano kwarta idi nakamasayag day di tatang. Saan ka di ani nanang tinangman ni obra iti amin, Manong? Di ta pa'y nakapagyaman ka dagiti nang titulong. Tawan mo't makita ta alistaan no asino dagiti nang ti abuloy. Ita, kasta ti warwaras na dito lugar tayo. Nakababain, Manong. Awan ti rumba nga pagbainan ta ading ko. Kaputawan mo't kinapud no dagiti ibagbaga ni nanang. Makamumot na dagiti mamati iti ibagbaga na. Awan ti nasken nga ipalawag ta kadakwada. Tamo ni Apo Diyos tagpaiso. Day takot nga rod, Manong. Kasano, no adan to saan anasaya at ang mapasamak kan kwa na. Di tamat idaw dawat iti na marswa. Asinon to timang taripato kan kwa na. Sa bali a tao? Saan ka di? Ada tamot laeng, Manong. Kapilitan na ading ko. Gaputa inatakot nga rod. Saan tamot na mabalin na talikudan? Tano inaramit ta dayta. Agbalintan na dakas nga anak iti imatang ti kaaduan. Sapay la kuma. Ta saan to adumtang day ta pasamak, Manong. Sapay kuma ta saan.
manak, nalpas ko mutlaangan dagiti lalabaak. Agi na naak labiit, tamapanak tumutan makitsenda. Alma! At ka dito palayaw! Ni, Alma! ni mo tatakanor tayo jay. Anya nga tayo ti umay na ibaga, takas na Alma! madandanakan. Apay ka di, tatakanor! Ay, Alma! Alma! Mapan kayo palayaw! Ha? Nakita na ka nun ni nanang mo nakadasay ngawan puot na yarubayan yaw! Anya? Mapan ka na, Alma! Ang mga numasapol nga ipan mo ni nanang mo sa ospital! Uwan tata, katagyaman ak unay kada kayo. Anya tinapasamak ka ni nanang, ading. Naatake manong. Imbaglaangan tada nakakita ka aroba kan kuana. Isumot lagayam nga da ita ICU. Uwan manong. Kat nakakaasi tilangana. Dimtengan ti pagbutbut ngak manong. Maawatak ti kaya't mo asawan ading ko. Ita, awan mo ti sabali ang mga sikaso kun kuana. No saan adatang anak na. Wan nga rod manong. Ngam idi na pigsapay. Kasla linaksid na tapayon nga anak na. Kinaykayat na pa iti sabali at tao. Ngam data nga anak na. Ading ko, Kinapudno na manong. Dimteng ti gundaway idi anak kunak iti bagik. Nga uray anya ti mapaspasamak kan kuana. Saan kun to apulos nga si kaswen. Ngam itata nakitak ti kasjay akasasaad na. Simken mo't laang kanyak tinakaro nga asik kan kuana. Jak gayam kabailan apapasan. Jak gayam kabailan abaybayan manong. Jak gayam kabailan. Pudno gayam je kunada nga inalati ina. Nga uray kasano kadakas ti kababalin na. Jak matla na iturad abinaybayan kastamat ti kabsat ko. Aging gay tamanang da kami iti kabsat ko ti mga asikaso kan kuana. Nukit kita ag ti kasasaad na ita. Masya na punay kan kuana. Kat malipatak amin amadi nga inararamid na iti amak. Kan kada kami iti kabsat ko. Aging gat si bibiyag ni nanang, ipaay mi kankwana ti amin. Tapno maiparik nami pa'y kankwana ti kinapatag na kada kami. Itilaksid dagiti nagkuraman na kada kami nga anak na. To'y pagayam mo, Alma. Alma, pagayam ko, saludo ak tada kayo nga agkapsat. Itilaksid tinapasaran nyo iti inayo, ipapaayo lataken kwa na ti panagayat kan panang taripato na isumat ti rompan. Tay ko nam naruden, inala ti ina. Nasaya at man, wenno adda nagkurangan na. Siguro iti kasta kasasaad ti inayo, mabalin ang nakaamiris matren. Gapo ta maim-imatangan kan marikriknanan no kasano ti kinapatag na kada kayo. Mabalin nga agbababawi met na taitan pagayam ko. Kararag ko asapay ko taikan pa'y ti Diyos iti atiddog a panagbiag. Tapno napapaot pa'y ti panagdadanayo kas maysa a pamilya. Nagpatingga ti paset
Ngem saan na dito iti panungpalan. Dagiti na pasamakit mang ted iti pan nakaawat, ti pamatiket masubok, ti ayat ket mapaspasamak, ken ti pamilya ket masapul, apag ti tinulungan. Inton sumaruno, masuksukat ti amin na panggip. Welcome kabsat, adda aramid ti pusom kengkwana, titi masakbayan Ilocano radio drama. Daytoy titi masakbayan, pagnay dagiti kwento nga agtignay ti pusom. Comment mo dito'y baba. Tapno saan amat naglaeng ti istorya mo. Ti episode ita, mabalin nga ti may sakada kayo ti mapagsaritaan. Ti Masakbayan. Nasaya at nakariing kan anak, na isaganan ni Inday ti armusar. Agarmusar kayon kan imanang mo, tapno saan kayo amala daw iti trabaho yo. Good morning, mamang. O sige. Wow, nagimasan tarmusar tayo. Tinapakan itlog. Amok gamin a paborito yu day tangag kabsat. Uray ni Papangyo. Nakariing ka din ni Manang, mamang? Tinuktok ko mat itayan iti silid na. Amang anog suksukat matan. Ni Papangay. Nasa parimwar ni Papangyo. Adda kano asikaswenda iti amigo na. Talaga nagagat ni Papang. Nagsapa pa'y lang, rimwaran. Kasla di mo kabisado ni Papangyo. No kasta nga da importante a pagnana, nasapa talagang agrubwat. Ni, aday tagaya mo ni Manang Ana. Good morning! Good morning, Manang. Oh, ako yung tanarumara, tay dagas ka na di trabaho. Saan ka kadi mataktak? Ang mga numaladaw ka matading ko. Saan, Manang? Nasapa pa'y lang, mat. Muwan nga rodana, nasapa pa'y matanak ko. Mala, mangan kayo ket din, tapno di kay maladaw nga agpadpada. Panog tagmalmal matrabaho. Talaga akasta Ramon. O, kumusta mo tinasikaso yo iti amigom? Nasaya at mat. Naurnos may matlaang tirimswa abasit aparikot. Nasaya at matno kasta. Mabalin mo't siguro nga agin anaka pa inton bigat. Saan ka pa'y amapan ijay farm? Masapul amapanak piling. Taga ni daninton bigat. Masapul ang makita dagijay. Amumatan dagiti trabahador tayo. Naragsakda no adak ijay. Kasano asaan daan naragsak kat bastante da iti makanod da kay jay. Kun saan ka na istrikto kadakwada? Amom piling. No nasingpat ka kadagiti trabahador, saysaya atan damat ti trabaho da. Isu day tati pagbilibakan ka. Respetuan da ka gapo iti kasta galad mo. Rumbang laeng, tano bilang awanak ton, day tati malaglagip da kanyak. No kasano at renatok ida bayat asibibiyagak pa'y laeng. Si Kamat, apay anapan di tati saritaan. Atidog pa'y ti biyag mo, Ramon. Adu pa'y ti agkasapulan ken ka. Pudno day ta ako nam. Nagruna dagiti anak ta. Masapul ang maisagana na imbag, ti mapanawan tanto kadakwada. Awan ti pagdanagam iti dayta. Uray ampun laeng ni Rene, taligal ba't ti amin? Isungag padadanto iti mabingay. Kumusta kayo matan ka ni Bayaw Dani? Nasaya at mat. Bayaw talaga, ah.
Talaga sigsigurado mo nga katuluyan kami kanimanong mo adani. Siyempre mo tamanang. Nabayag kayo nga gayan ayat. Kan nasingpat ni bayaw. Awan ti makunakan kwa na. O niya, awan ka di pa di plano yung agsimpa manang? Awan pay. Ngam madanon to dayta. Kaya't may pay nga enjoyan ti kinabaro kan kinabalasang mi. Sa bagay. Siyak nga ta. Asinon tumot nga ta ti makagasat ko. Kasano nga adakat di mon samot amo ti agaram? Ay na Rene, rumbang ko mga adamot ten nobyam. Adamot na natalga da trabahom. Anya pa'y nga mintur urayam. Awan ti perfecto a babae no dayta ti sapsapulam. Saan mat nga ti kastamanang? Ngam, talaga siguro adi pa'y dimtang ti pagpitikan ti pusok. Isungawan pa'y nobyak. Angam kasi tinako namon, madanon to dayta. Nadan to. Iyam amom adagos kanyak. Tapno makilatis ko. Makitam dayta manang, si kamot kayam ti perfectionist. Piling, ibilin mo man kan ni Inday, ta ibaga na kan ni Poldo nga isupay lang ti mapanmang supervise kadagiti trabado iti talon. Diyak pa'y lang mapan ita. Apay. Itaman payasan ka mapan. Kasla nabambanugak ngamin iti panagriknak. Kaya't ko ti aginan na. Daytan, di kanayon ko nga ibagakan ka. Aginana kamot ngamin Kaya't mundo mo't ngamin ti kanayon nga da ijay talon. Kasla sana kumpleto ti aldaw mo no saan ka mapan ijay. Piling, amom mata pakaragsakak launay no makitkitak dagiti malpasan dagiti trabador ijay. Kan makitkitak anaragsak nga agtrab-trabaho dagiti talken tayo ijay. Wen, agpayso dayta. Ngam kasapulam met ti aginana. Sumalsalugan ti pigsam. Agasam tainal daw amapan kay jay. Kasapulan met tabagim ti aginana. Total, mapagpiaran met dagiti taom ijay. Awan ti rumba nga pagdanagam. Isu nga ron nga ginanaak ita saan aya? No saan payakas ta ti barikrik nam di ka payag absent. Umay ka nga rod mga anan. Kalpasan na, mapan kagtugtugaw iji hardin. Pamrayam meten nga ginana. Uray ampunak, saan da nga imparik na daytahan niya. Nalablabas pa'y ng pudpud no nga anak ti trato dahan niya, kastamat ni Manang Ana. Nalwan ti panagbiag mi Manang. Numno apay kasta unay pa'y laeng ti panagtrabaho ni Papang. Awan ti aldaw adi nasupnalan ti tanon, ken makiin-inistorya kadagiti trabahador na. Iso akay kayat dalaunay ni Papang. Dayta ti may nga ipampanakkel ko launay na ugali ni Papang. Napatadken kwa na, dagiti trabahador na. Mamang, ayan ni Papang, ay naanak ko. Napanmanan ay jay talon abigbikat. Ni,
Konak man na maditirik na. Madlaw ka dagiti naglabas nga aldaw, asabali ti jar ni Papang. Kaslag kahapsot. Apay napan pailangan di talon. Yak man amo ka ni papang mo. Imbagak matasaanan amapan, ngam kabailan na kanon. Ang mga numailiw kanukan kwa na dagiti trabahador na. Ay, unay lakit din ni Papang. Kaslasan nga agbiyaga di na makapulapol dagiti trabahador na. Rumbang ko mga dalang diti balay nga agin ina na. Wano saan, mapan ko magpa-check up. Imbagak kan kwa na dayta, ngam saan kanon amasapol. Nakainanamot kanon, kan awan kano ti sakit na. Ni, kasano nga muna nga awan ti sakit na no di matagpa-check up. Bayam tay bagak tuman na ng paman na sumangpet. Imbagak mo ta saan unay nga agbayag iti talon. Numuna kat nagdarang unay ti init. Wan nga rod, Mamang. Ala di ka agdanag anak ko. Siya kun ti makaam mo kan ni papang mo. Manang ana, si kaman timang bagbaga ka ni Papang. Apay aya ading ko. Kasanumat ngamin. Kadag ito'y napalabas nga aldaw, madlaw sa bali ti Jarna. Kaslag kakapsot. Isong orda sana naman iti talon iti sumagmamano nga aldaw. Kasta ka di? Ni, apay asan nga imbaga kanyak ni mamang, apaman asin mang petak anagapo iti conference. Ang mga no di na kayat nga ibagakan ka, tanabannog ka anapan iti conference iti sumagmamanong aldaw. Kasta ka di? Binagaan kanupayan ni Mamang amapan agpa-check up, ngam di na kanumat kayat. Ay, ni papa nga talaga. Naurnungan nun day iti bannog. Kasano? Makimit-mitir pa lang kadag iti trabahador. Amamatan ni Papang, Manang. Kasla masikuran na awantar aramidan na. Sige, bayam ading ko. Siyak ti makaam mo ang makisarita kan ni papang. Apay nga takas to'y tiriknak. Kaslalo si Isa na kajak maawatan. Kan apay nga tibtib bayo ak. Sapay ni Papang ti kalat asim kan ti panunot ko. Kat jakon maiwak si Apolos. Apay nga tayo akas to'y tiriknak. Anya nga tati... Nimat Mamang ti umawawag. Hello, Mamang. Rene, anak, ni papang mo. Apay, Mamang. Anya tinapasama ka ni Papang. Intaray ka no dagiti trabahador tayo iti ospital. Takalaat lang tanan na talimu daw. Bayat ti kanda na iti talon. Anya? Dahil tadyang pa iso anak ko. Ang durong ang kita ni Jay. Pag-aasip ta sumurot ka kumamat. Uwan, Mamang. Umaya kita lang. Umaya kon. Awanan ni Papangyo. Pinanawan na tayo anak ko. Mamang, patib ka rin nyo kumati pakinakam nyo. Nagsakit na ito yan napasamak. Kala at ipupusay na. No di mga gumakanyak. Saan ko mga napasamak kan ko na tikastoy? Mamang, Kung nagtumot ka agpa-doktor, ngam natangkan mo ti ulo na. Kung nangaawan ka no ti sakit na.
Gamandamat gaya man marikrik na. Kat tinasakit. Saan na tayo tinangibagaan na iti marikrik na. No di ka ti amigo na kanayo na kadkadwa na. Talaga na sakit na ita na pasamak, mama. Nga masapol nga agbalin tayo anatibkar. Saan kayo kumaunay nga agladingit? Tama nga na niya ti mapasamak kada kayo. Di nakmababalaw anak ko. Saan kami pa yan nakapagsarita? Oray iti mauna ang gundaway. Saan man lang nakapagbilin ti amayo? Mamang, mangan kayo pay. Kanaginana kayo. Mano arabiin anapuyatan kayo. Siya kunti makamo ditoy. Rene, kaduam ni mamang. Siya kunti agbantay itarabii. Sige manang ana. Nga magsubliak mo't lang apaman na maandingay ko ni mama. Apaman na mapaturog ko. Saanan? Kaduam latan ni mamang. Kunak mata siya kunti makaamo ditoy. Sige nga Rod, manang. Kasta unay aladingit ni mamang. Nang runak at di mi pulos impagaro, na addagayam rikrik naan ni papang. Adu kadagiti trabahador kan gagayim ni papang tinaklaat kan nagladingit. Napukawan da kano itimay sa napatag agayim kan kapamilya. Nasingpat ngamin ni papang, nang runa kadagiti trabahador mi iti talon. Manipod na itabon ni papang, nagbalinan analadingit a kanayon ni mamang. Kanayon a nakakulong iti kwarto na, kandi na kayatan ti uray agpasyar lahuma. Ininot a kimapsot ni mamang, agingga nga isumatan tinaidalit. Mamang, mangan kayo tapno pumigsa kayo. Awan ganas ko, anak ko. Mamang, di ko maunay rik na anti ipupusay ni papang. Kitaan nyo man, gapo iti kasta adyaryo, na idalit kayon. Nagrigat ang malipatan tinapasamak ka ni papangyo, anak ko. Nagrigat ti agmaymaysa. Saan kang agmaymay sa mamang? Adda kami dito ka ni manang ana. Saan ta kayo abaybayan? Kan may sa, sigurado asaan na kaya't ni papang tikas tangar aramidan nyo, no bilang ta si bibiyag pailaan. Amuyo ka din nga urayan da kayo dagiti trabahador tayo, mamang. Kaya't da kayo kano ang makita. Kumusta mat dagiti trabahador, anak ko? Kumusta dagiti negosyo tayo? Di kayag danag, mamang. Naanayas ti taray dagiti negosyo. At dadagiti talkan ni papang amang iman manihar ka dagiti negosyo tayo. Nasaya at nga rudno kasta, anak. Di yu kumabaybayan ti negosyo a pinanawan ti amayo.
Amin dagita. Katawiden yun to kanimanang mga ana. Mamang, Laglagi pa nyo nga impundar dagita ti amayo para kada kayo kanimanang mo. mamang. Apay akas tamat hindi ibagbagayo. Di yu amo dagiti mapasama kiti masungan ngal daw, anak ko. Isu nga ibilbilin ko amin dagito'y kada kayo. Taawa na pulos ti naibilin ti amayo. Gapoy ti kalaat nga ipupusay na. Mamang, atidog pa iti biyagyo. Makadennada kayo pa iti nabayag. Saan ko makasta ti pampanunutan nyo? Isagsaga na kayo laeng kadagiti mabali na mapasamak, anak ko. Diyak kaya't maipada kayo kadagiti daduma dita. Nga agaapad amay papan iti tawid. Ah, Kaya't ko naurnos kayo kanimanang mo. Noan niya ti parakan ko kastamat kan ka, anak ko. ikarik mamang. Saan to ang mapasamak ti kasta? No bilang dumtang dayta ka nito. Saan aday ta timang dadahal itilin nangan mi nga agkabsat? Ikarik dayta, mamang. Nasaya ta si Mang Patkan manang. Kumusta nga iti inatendara ma seminar? Okay, Mat. Makabanog lang tagbiyahe. Talaga kasta manang. Wan gayam, nagpaisagana kiti merienda. Aginanakan, tapno makamerienda ka. Kumusta gayam ni Mamang? Kasi di sigod manang. Kaslaki maro pa ikit din na kayo mapsot Di na ngamin kaya't unay timangan. Imay nga ron kinita ti doktor na. Kat, anyat ko na ti doktor na. Masapol ka na atulungan ni Mamang ti bagina, manang. Depresyon ka no ti mapaspasarad ita ni Mamang. Kat saan anasayat dayta para kan kuana. Kasta ti ko na ti doktor. Talaga amin arinik na ti ipupusay ni Papang. Ipatpatag namin unay day di Papang. Wan nga ron manang. Oray kasano ti panangalukoy ko kan kuana nga agpapigsa. Awan latta. Kasla itultulok na matan ako mapsot. Anya nga rod nga iti maaramidan ta adin ko. Kas ko na rod ti doktor. Masapol at tulungan na ti bagina. Wan manang. Barang makarecover tumatlaan. Sapay ko ma. Rene, ibagam ta ituludandan ti kanan na ni Mamang. Masapol nga agar mo saran. Ororayik lang nga maluto tim paluto ka kanin na manang. Siya kung timang itulod kan mang pakankan ko ana iti silid na. O sige, alukuyam amangan iti ado, tapno saan nga agtultuloy ti panagkapsot na. Wan manang. Ti inasaya at inakperiingan. Huston to ang makamurmuray inton maluto ti kanin na. O sige, ading ko. Okay manang. Anyamot niya minan ni Mamang. Binaybayan na matan ti bagina. Sipod pimusay ni Papang. Sabay ko na ti doktor nga isulaang amis mo ti makatulong iti bagina. Mamang, agreeing ka. Diyos ko. Apay akas ito'y tilangan ni Mamang. Diyos ko, sa balin ti jar ni Mamang. Manang ana! Umay ka dito'y! Manang ana!
Delikado ti kasasaad ni mamang, manang ana. ICU ada Agustin ang ipanandakan ko ana. Wan nga rod ading ko. Sapay ko mata makalasat ni mamang. Sapay ko mamanang. Kaano lang ang pimusay ni papang. Iso asapay ko mata makalasat ni mamang. Agkararag ta iti Diyos ading ko. Ngamnoan niya ti pagayatan na. Iso ti matulog. Maawatak manang. Gamsa na bale. Tararamidon matdagi ti doktor ti amin nakabailanda. No malasatan ni mamang ti imbaga ti doktor at 24 hours. Nagasat ta ading. Tamakadan na tapay ni mamang. Awanan na ading ko. Saan na nakalasat ni mamang? Kasanuta pa itan manang. Ulilatan na damang. Masapol nga agbalinta na tibkarading ko. Kasta ti kayat na mamangkan papang. Manang ana. Masapol ang may sagana aminen para iti panakay masayag ni mamang. Sigurado nga ado ti umay. Kan ado ti maklaat. No apay asim maruno adagos ni mamang kan ni papang. Sigurado day na manang. Ado ti mangipatpatag kadakwada iti day di papang. Ado nga min tinatultulungan da. Sikan ti makamo ang mga sikaso iti daduma arumbang ang mga sikaso rin eh. Siya kun ti makamo ang mangirwar iti bangkay ni mamang dito ospital. Agpatulong ka kadag iti babaunan ni Jabalay. Isagana yu ti pa kay masayagan ti inata. Uwan manang. Siya akong timakam mo. Itata na itabo na ni mamang. Ado dagitinas ka na pagsaritaan kan urnusan ading ko. Nakasarita kayam di abogado ni papang. Ada last will and testament ngayon bati na. Manang ana. Umay to ni attorney diti balay. Tapno ibasa na ti last will ni papang. Masapul nga itapay laeng. Maamuan tanoan niya tilinaon na. Uwan manang. Manang ana. Sikat anak da papangkan mamang. Pudpud no nga anak dati kahit ko asawan. Di kagdanag. Tamok na niya ti pagtaktak dara kiti pamilya tayo. Rene, kabsat ka. Kapamilya ka. Awan ti question iti dayta. Nagtaod ka man wenno saan ka dakwada. Kabsat ka. Dayta ti imulam di ta panunot mo. Manang. Di mo panunutan aga po tapim mo saydan. Katagbaliw mo tan ti tratok ka. Saan, ading ko? Impatag ka akas pudpud no akabsat ko. Kasmat iti panangipatagkan kada papangkan mamang. Agyaman akin ka manang. Nagasatak. Takas iti pamilyayo tinangampon kanyak. Kat nalaos ti panagyaman ko iti Diyos. Utang ko kada kayo no asino akita. Awan ti rumbang apagyamanam ading ko. Siyak ti rumbang agyaman. Tanaad da anak iti kabsat akasken ka. Addan ka binadang ko. Nang runa itataawanan da papangkan mamang. Iso nga no anyaman ti linaon ti last will ni papang. Iso ti masurot.
No anya ti rumbang. Isu ti maaramid, ading ko. Agyamanakan ka manang ana. Agyamanak unay. Nagsaro no api mo sa dagiti imbilang ko apudpud no anaganak ko manang Emmy. Nagsakit. Nang masapol na agbalin kami anatibkar kan ni manang ana. Tiimbilang ko apudpud no akabsat ko. Nagasat ak manang takas iti pamilya na tinahampon kanyak. Nagbalin ana sa liwanwan ti biag ko ken ti masakbayak. Agyaman akmat iti Diyos, tanad da anak iti kabsat akas kanimanang ana. Anang ibilang kanyak, kas pudpudno akadara na. Natungpal na rod ti linaon ti last will ni Papang manang Emmy. Naggudwa kami kanimanang ana kadagiti amin anabati asanikwa kan negosyo day di Papang kan Mamang. Ora iti tagtagainap kat jak ni namnama ama pasamak kanyak ti kastoy. Ita, dua kamin kanimanang amang iman manihar kadagiti negosyo mi. Tultulumak matan dagiti pudpud no anaganak ko, ken dagiti kakabsat ko. Ura isuda, kat agnum numardamatan iti nasaya at agasat adimtan kanyak. Isu da itan ti tumaktakder anaganak mi kanimanang ana. Daytoy ti padas ko manang. Tuy pagayam mo, Rene. Rene, pagayam ko, makaitad inspirasyon ti gasat mo. Namaris ti pakasaritaan ti biag mo. Kat bilibakan ka, ta itilikodan tinapintas agasat mo, di mo nalipatan dagiti pudpud no anaganak ken kakabsat mo. Kat kas itirakunam iti surat mo, isudan ti tumaktakdar anaganak ken pamilyayo ken ni manang mo maana. Pudno aparaburan ti namarswa dagiti tao anasaya at ti panagpuspuso na akas ken ka. Sapay kuma, tagtultuloy ti kinaragsak ti panadlilin ng inyo, akas maysa a pamilya. Alakastan pagayam ko, kat agyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo.